Auzubillahiminash-shaytanir-rajim, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Danas mi smo prisutni na 53. Jalsa Salane engleskog džemata. Hoću da vama kažem ovo izveštaje do sada. Ovo je bio 53. Jalsa Salana ovdje. Juče je počeo, danas je drugi dan. U početak naš halifa Hazrat Mirza Masroor Ahmad on držio hutba i sa hutbom on počeo sa ovo jalsa i na hutba on više govorio za dužnost oni domaći ljudi i isto za gosti i rekao kako treba da se ponaša ovdje i ovi volonteri koji služi. Nije on rekao kako treba da oni služi gosti, ne smije da oni budu luti ako neki gost nešto pogreši, onda oni opet treba da strpi, ne treba da bude neka svađa i sa smijehem oni treba da primi gosti. Isto je on rekao ako gosti gleda nešto, negdje nešto fali, da nemoj da oni zaluti, da budu lut, nego da treba da prođe oko toga. Ako jedan je nešto nije u redu, lut, druga osoba treba da oprosti. I onda on dao neki primjera u doba običajni Mesija al-Islam. Jednom su neki gosti, oni su došli u Kadijan i onda imali su svoje neke torbe i rekli su ovi tamo radnici koji služi gosti da nosi naši stvari unutra. A oni su rekli neka čekate, ali nosite vi sami. I gosti su bili luti i oni su krenuli nazad. I oni su jahali na ovi kočani. I onda čim običajni Mesija al-Islam saznao, on brzio i čak nije mogao da obući cipele kako treba i krenuo prema njima i onda je našao i onda rekao meni je žao što ste dešavao, neka vi vratite. Onda su oni vratili i onda on držio jedan predavanje koliko je bitno da vi treba da pazite gosti kada ljudi dolazi sa daleko mjesto, onda treba da vi služite. I tako je onda to je bio i poslije bio jedna pauza i poslije pauza negdje 4:30 on Khalifatul Masih podigao zastava od džemata i amir engleske on podigne zastava za engleskog džemata i onda bio početni govor. Na ovo govor on više govorio koliko je bitno da ovi ljudi koji prihvati džemat da oni promijeni sebe. Običajni Mesija al-Islam rekao ako je vaša stanje ista kako je prethodna, onda to znači niste donijeli nikakva promjena. I ako nema neka promjena, onda nema razlog što ste prihvatili Imam Mahdi. I ovo je puno zahtjeva da ljudi koji dolazi ovdje na jalsa, da oni imaju sil, da treba da oni dolazi ovdje da podignu svoje znanje, svoj moral. I ovo nije neki vašar da gdje ljudi dođu samo da skupljaju, nego ovo je mjesto gdje oni je veliki sil da treba da oni dolazi da se više imaju bogobojaznost, to znači Božji strah. Isto on prije govorio za jalsa i rekao u početak ovdje bio teško da ovi domaći ljudi primi 5-6 hiljada gosti, zato što oni nisu toliko navikli i čak on dao svoj primjer i rekao 1988. godine Khalifatul Masijevo peti on dolazi ovdje i rekao tada 5.000 gosti nije bio problem da služi 5.000 gosti, ali tada iz Rabva neki naši ljudi koji su imali iskustvo da služi gosti, oni su dolazili ovdje da nauči ova generacija. I on rekao sada ova generacija koja je ovdje, oni su toliko napredovali da juče kada su dolazili neki iz Rabva i onda oni vidi kako je ovdje oni ovo halijeb ili ovi lepina je puno je ukusno nego što oni pravi tamo. I Hazur rekao da možda sada tamo ljudi iz Engleske može da nauči ovi naši stari Ahmadi koji su u Pakistanu. I tako juče je bio završeno ovo prvi dan i danas jutros na muške strane su bili dva govor
naši neki imami, oni su držili govor, jedan bio kako možemo da mi podignemo svoje znanje i onda on rekao najbolje znanje što može da čovjek dobi je Božje, ovo Božje znanje kao časni Kur'an i Božje poruka. On otkriva nekoliko stvari, na primjer prije 1000 godina mi nismo znali neke stvari koliko sada znamo i za poslije 1000 godina možda će biti miliona puta široko znanje koliko mi imamo sada. Onda drugi govor bio jedan kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on uputio kako je on savjetovao svoje ljudi. Znači ako čovjek nekome savjetuje, on ne treba da bude lut, on treba da ima simpatija, on treba da ima dobra namjera, ne smije da on nekad bude lut i kako je on dao nekoliko primjera kroz život časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I za kratko vrijeme on promijenio jedan veliki dio ljudi. I onda poslije 12 sati Khalifatul Masih on išao kod Lajna, kod ženske strane i tamo prije on podijelio medalje, ovi nagrade za ovo djevojke koje su bili najbolje što se tiče fakultetima, školama i tako dalje. I poslije on držio govor i rekao ovi naše žene da oni treba da vodi račun, da odgoji svoje djece za takav način da oni drži ovo islamske učenje. I rekao da ovdje mi živimo na slobodnom mjestu, u zapad ima mnogo sloboda, ali to sloboda ne znači da mi prekršimo ovi zakoni što je Allah za nas naredio. Zato mi kao muslimani mi smo dužni da mi držimo ovo Božje zakoni, šta god je Allah nama zabranio, mi treba da budemo dalje od ovih stvari. Isto je on rekao da ja čujem neke muškaraci, oni kažu mi ne možemo da obožavamo Boga ili radimo dobro djela zbog žene zato što one traži da imamo puno pare. I rekao on da nemoj da gledate drugima ako ne tražite bogatstva od ovog svijeta. I onda u početak svog govora on uči ovi ajeti iz Kurana koja govori ovo život je prolazni život i stvarni život je poslije smrt. I zato ako radite neka djela, na primjer ovo svjetski neki posao, i to treba da bude kao da taj posao vama pomaže prema uzvišeni sil, ali to je sil je prema Boga. I tako halifa rekao muškarcima i ženama da svi treba da vodi račun na sebe, da oni budu primjer za svoje djece, da oni ostanu bogobojazni djece i koje drži taj Božji pravac i ne gledate šta drugi ljudi radi. I sve ovi naredbe što je Allah dao nama kao muslimani, to su za dobrobit za nas i mi moramo da držimo ovo naredbe. I tako onda bio završena taj dio i danas ćemo imati još jedan govor. Malo kasnije halifa će držati jedan govor gdje on priča tokom godina dana što je džemat napreduje u svijetu, šta smo radili, neki kratki crtama on to donesi izveštaj. Svake godine na drugi dan bude to njegov govor i to tako će onda biti završeni ovaj drugi dan i onda ostane treći dan. Do sada šta se dešava to sam vama prenio za kratki crtama. Assalamu alaikum.